Teh, pipat ba? Oh, film deh kalau nggak apa-apa sih ta kalau film nggak apa susah nih udah ta di benang semla kena semla tak apa sih film kalau yang story itu nggak susah nih bah sofa baru kibat kibat Kau ingat orang ini kau ini senang senang cakap tu film. kalau hantam ini kena semla kan bah kena kimi kipa gini masuk tuh kan ini kena semla mau ladang idan kayak tinggal semla sing gidan nih dulu ikiba musuh lagi nembak jing biang bed ini kalau mudah nih jadi ban suatu kayak sini kan film sakawe ru kalau mbak film deh kalau apa internet syarat kata deh sofa banyak wat pet no mar kadang play mentah bro studio deh film deh kalau apa best sih tengah tahi kebersibun bat iba lari siang ru iba direct produce ini kan kalau nggak best sih tengah tahi kebersibun deh kipat kumno apa film pet yang ini kah film Romeo and Rosie Hacin sisa teh ngamdan kecil kuat menempel yang film mah dari Mas Namu Romeo bat Rosie kalau penpang teh kan entah mah kecil kita misal barang Ramadan kapan lagi ni ngamtip ngausuan ni pikai kan Romeo sebab masih asal film pareng mah film dekat tu sidang tu teh masukkan pet tu kan Romeo ngausu akan ngurukam kinya kenang ngarukan support lagi kasih bat akan ni kecil jangan minta demi makanan ngadang kuat sih kan re nongkom no kapor kalau di periak sih tengah melaksu bandai hamlai bersakui tu film nado basdang hadu bakut ngamlak hanam dayam sakui kapor congki bahian kapor congki cingit congki samla nak mau nang ta tong ba pilak sutui bantok kamlong lada tok kalau kalak banlong kalak banamlong hi tong kadang dik cinyarap hanta re nongkom no pat ka film dem nang matai sore ani kala itana sebab pala kajinjak ceng tizali kala pensuk ya barok pada pen pangsai ki sipang par henry kin sasutu kanya kata ka baki kila le ka de ka badi ni ki ka balai ki sasutu mi tengah semua bang benar kena lagi beri boang bang wan pej ini film mana kong hana ba ka long isi no hana la baki yap kita aktor ba tes tipis ngogum no ta kawi kata de ka de ma ta malong ngah cimpet congat la do basang bukut la da kimyap li ke isi palat hindi di bagi yap kan kilong kapen ino iki te baki ladang kacing bakla bagi di nyamam iwe kum kata kacing i basa kawe lu kacing im jong kan di film ang kalong tik kum kata kacing im jong ujak sebat kalau sebagi ya bat kacing kular teh adu bakut so lang tang ba kacing yap jong kalong ba muka ang penhun tang ya kuwi ge yang henry kwan penhun ra adu ki men yo kacing seneng teh tak kadau lam dan ketin so e basa kawe nga bala ma kan henry tang ba ngamla le re tang ba ngiyayap malam isu ya spirit no ala kacang de bom suki bahiyem melawan nei toh seong lang ki perlok ki bahiyem pasam ki beri ki bakwa situ ya kecingi kan sabawan pe ya kenik film ngana matai ni kecingi sabashwan pe ni kenik film hang tak situ ka e kecingi na ko aban ya bro kai ki badan hakam khleya ki badi ki khasi ni bari mono ko aban pe ya kecingi na makladan english subtitle ada ko aban pe kadau kasugi pi bakinon pagi ke gici kacang cumi tak tahi pada sakawe lu beli shibun balali sejam bayi pelani film kalau sebentar nak tak kacang aru betul naya kiu balali sejam mah koi blend kui beli shibun okay thank you kalau karing dur nama saya kan ni ka cingman karing story gue baik kalau internet ketiga story ka ba sosan ero ka ta bat ka ba story kalong ka ba best mo kalong best story tu ni